Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor baman takasni ka Meghalaya's Got Talent ka balapnya de ka Meghalaya's Talent Search Organization Meghalaya kan pelong ye kerinsan ka basan haki sab ki phong ba pher na ka benta ki riudon sab ki bakwa ban shim benta katei ka Meghalaya Got Talent benta usnem kan pelong ling baki online video ki nong job ki bawan ha kerdan baning kong kin yo khusnam de ka song pisa ka ba arlak tingka bawan ba ar kin yo prapho hajar tingka bawan balai ka long sapho hajar tingka kin ai ru ki khusnam lingkhot lingkhai hadu pratli yathu ka kong Mildred Esping Group President Shakilat Pathai Khubor Hashilong Press Club katei ka season 5 kan sedang nadu ubnai nai lur ar hajar arpuar badon pinkod hagalai photarik unai lur ya ki jingtip bakhamnya ala banyo da ka bashu tho message link baki WhatsApp IT WhatsApp message ha u number pra khandai nyo saw lai nyo saw pra lai saw kami wan kanika ketika sen kesan jong kami kali Got Talent dia mentah pengen ya cuma ngai kulai swai pi press kebiaran hamne pelembah jong pi ngai banyak kami ti bagi brio dan sab jong ni jong kastet jong ni hibra kowe bagi yo I ya kanika bagi tip bagi ni nang ni cuma ya nak ya ka ni kali Got Talent season 5 dia mentah swai pengen ya cuma ngin IT swai sekretari jong ni tai meres pe kuni kini kan dia kadang naik kesin pada kong atau kadang don sibuan hirup bajing ya bila ada kilon kilo tiba senjing apa dah ikannya kon kilon ini harus nombor lah dia kau ini mengah ni ngalak kan mereka ikan pengi perkat kena bentah kejumpai ki babuan mah ki banyot bentahan ki basi kendrong ki bajingai mah ki bomlak kemuan mentah kantong kungki tura ki widan naga ki badan sejingai dia dengan nilai audition si kita ki area nilai kita tura dia larang nilai pada online dekat baru kin yo lah ni online dia longi kuah ya kata berong baru kin don mata nak yang telah ada dai hak is kasih yang luas kasih dulu di bakwa di babuan handai bak di kin yo lah berwan telong lembak ni ke online pada nak mi lebih bagi maki kin yo kita lah berwan leh tingin katrai baru kin ka bakin obdut baik kata kat bakila tadi kibon dan kibon menang balik betul kila banwat jingarap kibon mentah banang mo dan kila banwat jingarap kisai ba kita itu kisut pai ki video joki bro kinlek ba kisai ba kita pa upload hang tu kala kila banwat jingtip ru kumno banle le la lengba ka jingkol jingki how to number tingin batai kimo steps by steps stage season 4 wan ang khalam job ru tama karan ka ek kaba amin siam yang nomor ngala julit ban shimenta shikini ki North East Idol ngala koi di semi final tama kampau kamda itu than nomor ba kadesha ba ka state tama Guwahati tinang tu adina nga stop no nga khamle shwa nga kham shimenta shwa te dang lai I ya kana ka advertisement ba ki khot ban anything ban rai ban shot te nga shule apply back nga shu shimenta hakane ka stage te da shimenta tu la ya ki por nga smo nang yo men siam ka nang ya ka way ka round te nang yo men siam sa baro ki bayar don hakane ka stage ki bayar rap kilong ki bayar rap ha yang ikum ki participant ngilap idon kano jing kwa bantip kilong ki bakloi ban jubab teng ngim khamlap te ba kin nong kloi ban inda ong ngin le unom ikong le ki ba kloi be ban shim be ya phone langa phone men met men step ilong be kloi be na mar bale ikwa bangin kiu te andala poi ki kham shenai to khlam job re nang ne pat ngisdang ban pau ki khat no ki wei pat ken nong ba ki thu bang adan kasap e ka ban ruai te ngashim bentar ki jingwai kat badi kita mahang ni ngasim bentar ke jingwai ban hindi dia kalau kita ngalale majik hadin sans nami hadin bangale chenis tai gibri ladang ong bangale macik ladang gibri ong bale macik uncudan batip te hadin ba ngala ya kendu bacong kiwi bile macik kim cutip yang kim cutip te hadin bangla chop pada kene stage ke hadin bangla chop kene bakitu ki bangla sai la karu kisah keren yang kisah itu yang aku magician kawairu haswa chongaro kidana du khasanut ki magician hame kale ki ila ya thu ya
Te hadin bangala job kisah art yang kata ke kenhu cuma kat dengan ki majikan. Và dia kata ke puang ang pleng mengi kinon dong. Ada ngimmi ini lagi ban pempau profe hakum kan ni gesti ngin mi Allah ban pempau lagi. Hadin kan ipat bangala job na sayo bun pat ki ni ki show ki private show yang sayo pat hadin bangala job ni. Haswa kata tengah cudon ni ban pempau ia kasap ke bangadan kan. Ni ki ladon ni ki cikor labun ni ki lembah congki ni ki namal ban lej ni si mentabat ki tu gesti si makame ki nongkhot ki along kum ki agent mo ki sekwan bang phone yang ki lembah ka Instagram ki wan mentek sadin ki keren nombor phone tu ki sedon ki cikor tambah kadon bat ka personal problem jonga namal ba nadu bangan sim mentaya kan ka mekala ka telan kala dan ka agreement kayin ka sam cungi bangan sya tang kan ka stage namal ba lakat tasnam lakat sausnam ka te kampung sya yang atang kan ka work stage te hadin bangala kula lime ba ka te ka las te hadin mal acop kemun ngala rakut ba kendai be kesin ka makadu bangan ni sim mentaya kan competition ba namal ba kartaru ngalahe sekawai namal ngalalai hus nam telong ban lej biasa kita le selat completion la de ba ngawan atau mekla ko telan hakir taki bakambet lesikan nyalam ngasagar sana bakambet na kata kada ko ba alaikum ba jadi nong job jong ka season 4 hoy ya kata tambanga hidala di ngadon kendat altligi ki mat mo kebanukong kadai ka kumka kacingyo jonga mo lembah jonga ni stage kadai ba hakapur bangala sedang berlek cek lalu usnam Allah jalsan no kumang cek keren perlu haki week interview te hadin kat saus nem ngam cudan ni ai de kami lam be ngasnu sunuru hendrai habang apet senu kat boleh benar kibriu tang sipang ta bacon nanau sa Philip tai kita be ngaruh ko abang nang yang dikum gitu hendrai ngasdang manmi hadin kata san saya muslim ngan mi sabal jong kasno ru kami lam be ngasih si dak bat di lembah juga ni ke stage ke bakat ka itu kalau penyanyi kalau pelong berjengah ba kan ni ka sap cuma kan sapal portai te kata gadi kecil no te kebapat ngadon ni nong sepangka kum ka kentin yo welem nah kebenta ki niki kena badan sap ba kamda don cingin to yang lesingen supai ya ki we ba kilaki yo ringin ongen keren ni kitu we ban yarap lem mengi gitu kan kinumpai ya yang ini di mengi ni tres tom bangin ki ulang sabakum kilo para kata po maki kin sawan ban keren le si ban ya chan bangi girung laki yo te hakani ko porong su omba iya ki para samla subha mi skmat wanam buri ya kasap ko hidan de lamba chung kan ke state sai olah ya la di ban pensya ba kasap Meghalaya's Got Talent Season 5 kadai limbaga organize ya ka yuka competition limbaga Meghalaya's Talent Search Organization MTSO Meghalaya te ka yuka audition round ya limbaga online registration kam video uploading link kinsa share ki link but kanika audition kan ya link kan sedang nadu early September Al-Hajar Al-Pu'ar but kan kut ka live ho tarik September Al-Hajar Al-Pu'ar but yakini ki link pe yaki link skin pelaj ka MTSO YouTube channel Meghalaya's Got Talent YouTube channel and Meghalaya's Got Talent Facebook page yaki bajam ka price money kan de 2 lakhs ki first runners up kan de 80,000 second runners up kan de 40,000 8th consolation prize kindan act of the day act of the season kindan ki events jong ka Meghalaya's Got Talent kan ka audition round kan sedang haka pratarik Oktober Al-Hajar Al-Pu'ar mega audition haka khat artarik November Al-Hajar Al-Pu'ar semi final round haka khat sautarik January Al-Hajar Al-Pulai but grand finale haka khat waitarik February Al-Hajar Al-Pu'ar Kibala ban contest hakani ka show Meghalaya's Got Talent Season 2 or Season 5 kinde tang ki nong shong kibana Meghalaya tibat kiba mut ban
contest hakani ka Meghalaya's Got Talent ki laban upload ki documents jonki kum ka ID certificate ki birth certificate secondary school living certificate ration card school or college ID passport voters ID but PAN card. And the second thing, kadai ka permanent residential certificate of Meghalaya, kum ki driving license, epic, recent Rang Bachelor certificate.